Omureberezi wa ankoro wahumwire Elisha Kyamugambano wabira ryo mugambi mukuru kandi ogwacenire kimwe ababurizi b'ekishobobo. You are special because in God you have it all. Ekyakutegerekera nikyecho kimare kandi usimiranga. Tumanya ngu twatwina abeebembezi abo bakatwazaje rero nanabo barukwebembera nabo nibija kwegana batwazaje okugumizamu n'ebigendererwa by'ekigombe eki ebirimu okuburira enjiri okurwanisa obutabanguko bw'omumaka okuhwera eminyeto hamwe n'ebindi bingi nibyo bibire biri enshonga nkuru mu rukiiko oru. Twatanisa n'amakanisa mu kukora za mishani mu kuburira enjiri omuntu omwe na n'ebiterane. Eine programu y'abana Youth at the Crossroads mpokumwachura. Ekyakabiri egarigera programu y'amaka. Ubwo hataba Life Ministries bariyo nibatebekanisa oruterane rw'enjiri orurabe haha birabira na mwenda by'okwezi kwa kane omwaka ogu aha Hotel Triangle aho mulimbarra. Omuganda nkagwa abeebembezi b'eddiini nibashabwa kuba ekyokureeberaho na munonga omu bantu abo barikuheereza. Ebigambirwa aha mukoro gw'okusiima kw'abaheereza abaheereza emishomo yaabo omu itendekero rya School of Christ. Nyirakukomera abagenda entanda ngo bibegira aha byona bitabiba okutarahanga omu maisho kwebemberwa omwoyo kwera ngo mugende mube cyo kureberaho aho muri kushumba ebisibo byanyu barebera harimwe abo kubagonogomani. Okurijira Hariki Richard orumukuru wa School of Christ mu Uganda obutatendekwa kurungi bw'abaheereza nibwe butumbagize omurimo gwa Ruhango mu ihangeri. Kabire eshuri 217 ngo hariho abandi abari ku kiro bwingi abashubuzi b'ekigambo cya Ruhanga abakishubire okukihamishaji ngo konkitwe tugamba amazima ga Kristo. Ebyagambo mu kitambo kya mise kyayebemberwa omuhwezi wa Bishop w'abanatahemiko n'abaronde Virginana ba parish ya Kigarama Bitereko omu Ruhinda North Mitooma. Aye Ruhango mushoborozi wa byona ishe mukama witu Yesu Kristo aba bari kureta amahembe kwisha kugatera ngu otere mucenzi wawe nishaba mutima rukwero kwarishe akurete rusinji. Bana ba mawe tine kirunje kimuriho mu maro. Ijo hine nkareba aba ina video inarebe bakwata inaba makuru babe batayire kunu. Bata habantu konka mazimo kora ranguru yare turi kubi. Omunyishengero kazahabwa Mitooma yareko kukwata habwa abashija bari kucero mbara bakareka amakagabo gatine byokukozesa ngo begarukemu. Nani bachawana funa yetu etwebitire ture kuterondera tweza bantu mureke kwitana ranga bahire mwise mugundo kumure kwitana ranga tija kutura amazumu. Recently Archbishop atwiye heka zitaka 5 omuri Burunga okombekamu seed school. Omuhwezi wa speaker wa parliament yaraganise nkuyanja y'abakaturika bija ha mukoro ogu kwayehire okushagika emirimo y'ekereziya. Kakurira omukereziya owangurizemu ni mukaka Jurita tata yaheza kumungu Jurita kafantine ekyo kumungu nkatine kinabwine ejikereziya ndi kuza kuombeka kujeyombekera ndaza kujombeka njite mentebe njite mu music yo murembe abachara bokureba mu kari yetu ya usheni nitwe Kigarama tubinemu tubino categories nyingi muno harimo abahinzi harimo abashomesa harimo n'abashubizi n'abandi kwebaro haye abatisi munagetaga hamwe na nebindi ukubishemeye kutwazubwa ahandi mukama abahereza